Ya Unity Transmission Rwanda ubusanzwe noneho tugeze ku isomo rya demarage. Wamenya neza uburyo demarage bayikoramo kandi mu gihe gitoya. Demarage iroroshye kandi cyane, usaba kuba wayize neza. Kurikira kuri channel Transmission Rwanda tukigane iminsi yose. Rya demarage aho ritangirira, ikintu cya mbere ukora ukinjira mu modoka ubanza kwambara senti kwatsa imodoka. Senti ukuramo ugashyiramo fitensi ya mbere, ugakuramo feriyamu. Umaze gukuramo feriyamu uregera, icyo bita kuregera ni ukwegura kamburiyage imodoka igasa n'ititira. Ya demarage iratitira cyane ukabyumva. Iyo umaze gutitira ukwegura kamburiyage gato ufite n'agaferi, yasa n'ititira ukajya ku kariro gake. Wamara kugera ku kariro ukegura amburiyage. Imaze kwegura amburiyage imodoka itangira kugenda. Wagera mu gipimo ugomba guhagararamo ku ikona rya kabiri, usigaranye agatuku n'akero ukamanura amburiyage ntoya ugifite na ka kariro, imodoka igahagarara. Bakongera bakaguhamagara ukongera ukegura amburiyage gusa ugakomeza ukinyura imbere ku ikona rya nyuma ryo rya kane, ugashyira hasi amburiyage ugahagarara usigaranye agatuku n'akero. Ubona ko aba yarenze ikona rya gatatu n'irya kane atarageraho ari hagati no hagati. Uburyo abantu bajya bibeshya mu guhamagarwa kuri demarage. Hari umupolisi akuzamura gutya kuriya akaboko, wowe ukamureba yagatambika ugahita uhagarara aho ugeze, burya uba utsinzwe. Uburyo bwiza bwo guhagarara kuri demarage, guhagarara neza mu gipimo cyawe kugira ngo akwemerere ko watsinze, kugira ngo ubone gukomeza, ni uko ugera ku ikona. Iyo aguhamagaye uhita ukurayo amaso ukirebera ku ikona ryawe ushaka guhagararaho rya kabiri. Wamara guhagarara ukabona ko ubura amaso ukamureba, agira gutya akaguha oke. Iyo umaze kubona oke nibwo nanone wongera kujya kureba ku ikona ugiye kongera guhagararaho. Ntiwemerewe kongera kumureba mu maso. Genda buhoro buhoro gake gake wirebera ku ikona ryawe, agatambika akaboko ko kuguhagarika. Ako nta nubwo umenyeye agatambikiye, wowe wireba ku gipimo cyawe. Imaze kubona ku gipimo cyawe, iyo ubuye amaso uri kumureba uba uri gusaba amanota. Iyo agize gutya oke uba watsinzwe. Uzirinde yuko ashyiramo akaraga agatoki mu buryo bwo kuguha agakubo kagaragaza ko watsinzwe. Uzaharanire gukora demarage isaba oke. Wari uzi impamvu duhagarara ku ikona rya kabiri n'irya kane kandi amakona arane? Bivuze ngo hagati y'irya mbere n'irya kabiri, iyo usigaranye umutuku n'umweru ku rya kabiri ubwo uhagaze hagati y'irya mbere n'irya kabiri ku buryo nta na rimwe wagonga. Ubwo bivuze ngo imbere ikona rya kabiri riri imbere urirambitse ntiryakora ku modoka, ikona ry'inyuma rya mbere urirambitse ntiryakora ku modoka. Imodoka igomba kuba iri hagati no hagati y'ayo makona abiri. Impamvu duhagarara hagati y'irya gatatu n'irya kane, tuba twarenze irya kabiri tukagera ku rya gatatu. Irya gatatu tukarirenza imodoka dusanga irya kane. Irya kane dusigarana agatuku n'akero kugira ngo imodoka isigare hagati y'irya gatatu n'irya kane. Iyo urambitse irya kane imbere ntiryakora ku modoka, cyangwa se ukaba wacaho imodoka ibirimo neza. Uburyo ushobora no gufata ikona rya gatatu warirambika ntirikoreho. Ubwo bivuze ngo imodoka isabwa kujya hagati y'ikona rya mbere n'irya kabiri, ahubwo ni ahambere, aha kabiri ikajya hagati y'ikona rya gatatu n'irya kane. Icyo gihe uba bikoze neza. Waba wari uzi byibuza amakosa ashobora gutsinda umuntu kuri demarage? Irya mbere ni ukuba utaregeye neza ukagonga ikona baguteze inyuma abarisigamo santimetero 20. Irya kabiri ni ukuba waba wicaye mu modoka ukibagirwa kwambara sentire. Irya gatatu ni ukuba wakangaje fitensi ntucekinge ko ari rimwe hakajyamo gatatu iyo uhagurutse ihita izima. Irya kane ni ukuba wakwibagirwa gukuramo feriyamu. Iyo utakuyemo feriyamu hari igihe ikomeza ikagenda buhoro buhoro, ariko afande akabyumva imodoka igenda iri gutaka mu mapine. Iyo abyumvisha akaza akarungurukamo, nubwo waba wahagaze neza aho ari hose, wahagaze neza uba watsinzwe. Irya gatanu ni ukurenga ibipimo. Iyo urenze ibipimo ukarenza ibipimo wabwiwe, ukarenga ikona rya kabiri ugahagarara ku rya gatatu, ubwo bivuze ngo imbere yawe yabaye ari nk'imodoka cyangwa inzu uba wayigonze. Niko babyimagina, ni nako biba biri. Kandi ubusabwa guhagarara hagati y'ikintu baguteguriye guhagarara hagati yabyo. ni ukuba wagera ku ikona rya nyuma aho kureba
ko aho kureba mu bipimo ugomba guhagararamo ukareba ukaboko k'umupolisi. Urumva iyo urebye akaboko k'umupolisi kubera ko uba utibuka kureba ku ikona uri bwahagarareho uba watsinzwe. Amakosa byibuza atanu ashobora kugukura muri demaraje n'ayo ngayo. Irindi kosa rikomeye ushobora gukora ugakurwa mu kizami utari uzi neza, uniga bakubwira ko ari ikosa ariko wowe ukarikora kubera ubwoba, kubera ko wikanze ko imodoka ishobora kujya inyuma cyangwa imbere, ni ugufata feri. Niyo mpamvu haba umupolisi uguhamagara n'uwurebera inyuma ko imodoka yagiyemo cyangwa se uzafashe feri. Iyo wamuhamagaye urategereza akaza, iyo arenze ikona rya mbere umanura akaboko, ntabwo uba umuhagaritse, uba uri kumuteguza guhagarara. Iyo ahageze neza mu gipimo uramwemerera ukongera ukamuhamagara, akaba yemerewe kongera guhaguruka, akazamuka yegera ikona rya nyuma ariryo rya kane, usigaranye agatuku n'akeru gatoya, akamanura amburiyaje agahagarara, ubanza ukareba ko yabasha guhagarara ukamwemerera. Tayari abakirangije hano ubutsinzi. Uyu ni Teacher Musoni Rwanda. Kora subscribe, comment, tubane iminsi yose. Akazi tugiye gukora turatera he kuri demaraje? Umukameramani wakamejeje ni ukuza muri Ritiko wenyine? Oya, ni byandi bita kwegeka hose kinywa ya man. Uyu munsi uyu mubona ni Teacher Musoni. Katubaze Teacher Musoni uyu munsi ikintu yaduteguriye, n'ikintu aduhishiye nyine. Uyu munsi nzi ko tugiye gukora akantu k'agasomo, yari yambwiye ngo nze dukora agasomo. Musoni ni isomo. Okay, uyu munsi duhishikiye Teacher Musoni. Uyu munsi rero Teacher Musoni Rwanda giye kubigisha demaraje, uburyo umuntu ahagarara kuri demaraje, uburyo ahamagarwamo, uburyo arebera ibipimo ahagarara, ibyo abanza gukora byibanze mu modoka, tugiye kubirebera hamwe uyu munsi. Ndakeka uyu munsi y'abantu umuntu utaramenya demaraje ko byagenda kose nakurikirira isomo kuri Teacher Musoni Rwanda. Kora subscribe na comment na like, ubundi tubane buri munsi. Sawa sawa, reka tujye kureba uko bimeze. Twagiye